Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. E korea David Seymour te rōpu te āmine i ngā whakahautanga o te pire whakamahi kupu mauāhara te take kāore he kiko e puta. We have an organisation called NetSafe who are under constant investigation for bullying, and that just shows how often the watchdog can be the worst dog on the block. He ihumanea no te Tonga o Tāmaki ko whakamihia mōna e patu nei te mate momona. Heoi ka tautokohia rānei tāna aru tūranga kaikaunihera ki Tāmaki. People like us, we're outside throwing rocks, you know, at the house, at the system. Every now and then we get a win, we smash a window. But to really, make change, you have to be at the table. Ko whakawhiwhia te Kaurungi Ōpango ki tētahi taiaha e Ngāti Rēhia, tōmua i te kēmu ki Airini whenua a Te Ao Mārama. Mena ka whakamārama hia tātou tēnā ingoa e kōrero ana mō a tātou moimoia, o tātou wawata, me mā tātou nei tūmanako ranga katoa, mō tō tātou tīma, te wāka haere rate te pakanga ki te ao. E rauranga tira mā tēnā kūtau, katoa. E rārangi mai ana ngā whetū hei tohu pai ki te kāwanatanga kia wawe tāna whakaare ture, hei whakakore atu i ngā kōrero whakaparahako, whakatumātuma hoki. Nei rā tā te komihana tika tāngata me ngā kanohi ho miro o te ipurangi, rātau mai whakapai ana he kaha ke te horapa haere o ngā kōrero kaikiri whakahāwea hoki. Ko te tono ia, ara kia panoni i ngā ture o te wā, kia whiu ai te hunga tuku kōrero whakaparahako, e puta i ngā mahi riri, mahi whakatumatuma rānei. Ka mutu, hei tā rātau kāri kō mai i te minita take ture hou, a kiri tapu Alan, hei kawe, i tēnei kaupapa ki tōna o tinga. Mo te roa ngāke o ngā whakamārama mo tēnei take totohe rawa, ke whakawhiti atu tātou ina nei ki pāre mata, kei reira Tina Wycliffe, e whangamai ana. Tina, me mātai te kāwanatanga i runga i tēnei kaupapa arā ke whakamutu atu te kōrero whakaparahako, whakatumatuma rānei. Ai rānei ko kiri tapu te minita tika mo te mahi. Whakautu poto tu mamau ai. Kāri ko mai a Kiri Allen, hei whakatutuki i tēnei kaupapa. Tūtahi ai he roia ia, engari i tu atu i tana roiatanga, he wahinea kiri, he Māoria kiri, he takatāpuia kiri. Nō reira tōna tikanga e mārama pūana ia ki ngā heitara, ki ngā whakawhiu kōrero, ngā kōrero whakaparahako, e utaina ana ara ki runga i a mātou, e wai rānei, ngā rōpu tōranga pū, e te hunga kaki whiro, hei whakamāminga whakaaro. Nā reira, ko te kōrero a te kāhui tika tangata ki a mātou Te Ao Mārama i tēnei ahi tonu. Ara kia kaha ia, kia kaha te minita ki te kōkiri whakamua tonu i tēnei kaupapa, ara ke whakaara he ture e aukati atu ana i ngā kōrero, i ngā kauhau, whakaparahako, whakaiti hoki i te hunga pēnei i a tāua tū mamau. Nā te mea te kauma iwa marama tēnei take e tā wewe ana. He hatu take e takaroa ana arei pa i runga i tēnei take? O he marama te kitea ne, he tūpato tā rātau haere i runga i tēnei kaupapa. Nā te aha, nā te mea māwai tēnei ture ne, tēnei ture whakahaumaru. Mā tātou, mā te Māori, mā ngā iwi Muslims, mā ngā takatāpui, mā e rā rōpu, ke whakamutu atu i ngā kōrero whakaparahako ētahi atu, ngā kōrero whakaparahako ka utaina ki runga i hera momo rōpu ne. Nā reira kāre koira te take e tino takaroa ana te haere a te kāwanatanga, kei pare tuara ara ngā kai pōti. Ana, me te aha kua roa tēnei kaupapa e noho ana hei papa mā ngā rōpu āpiti hana, ana kei a ngā huia Wade. Te roa ngātu o era momo whakamārama i tāna pūrongo, anei tāna pūrongo. These Maori elite are going to cause a civil war like never seen before. Ko Richard Jacobs, te tangata whakamutunga i whiua e te ture mo ana kōrero whakaparahako i te iwi Māori. Ko tā te rōpū kākāri ki me kaka ma te minita take ture ki te whakarereke i ngā ture. Tākina ki te minita hau, kia kaha.
Kia kaha ki te whakatire tēnei ture, ki tēnei taha o te tau. I te mea ki te tare ana iwi, kia otia tēnei o nā ture, kia noho haumaru tātou katoa ki roto Aotearoa. Mai he urua mano te kaumāiwa ko te parekura ki o tautahi. Kātahi I wawe whakaaratia e te premia, he komihana pūwherowhero, hei arotake. Tihema urua mano urua te kau, ka puta ana tohu whā te kau mā whā me te āmine a te kāwanatanga. Mai he, rua mano rua te kau mā tahi I whakamāramatia ngā tono ki te marea whānui. Te kau mā iwa mano ngā tūtohinga I whakahokia mai, me te tohe nui, takarawa mai ki te marama o mai he I tēnei tau. E oati tonu ana te minita ōmua a Chris Whāwhoi, arā he ture kai te haere. Engari kāre I tutuki I aia, te kaumā iwa marama tēnei take e tāwewe ana. And promoting Kitty Allen into the justice portfolio. Nā reira te āki ki te minita take ture. Tackle the root causes of crime. Hei te rātau ko te pōtitanga nui. Ko te mea kia mātou, mena kei te mahi ki tēnei taha o te tau, kāre e wāti ana tēnei ture hei pōro futi, pōro me ki. I'm a very useful Maori. E mea ana koe, Mr. Seymour. E ngari anō nā kōrero a te minita Māori mōu, he kore take koe. Just a useless Māori, that's all. Well, Willie Jackson, of course, an example of racist hate speech. He said, I'm a useless Māori. If he had any respect for tikanga or basic humanity, he would never have said that. Thank you, Mr. Speaker. Kei te whakahe te Rōpū Act I ngā tono. Actually, people can make up their mind about Willie for themselves. I don't need to complain to some government department that may or may not take a prosecution based on subjective laws against Willie Jackson. In my view, he wants to dog whistle up the order of speech. Hei tā Seymour me tūpato te kāwanatanga. The government, if it's going to introduce these laws, maybe they should think about their own behaviour first. Ai, well, tiro ki taka kiri pauni tāku nei, tēnā pe kāre e kore, pēra ana te māhoki o tātai nei whānau Māori, I rongo te nau o te kaikiri kia tātai, no eira tēnā te take me kā ki te whakariti nei ture. Ko te oati a te minita take ture ōmua, ara te oati a Chris Whāwhoi, ka whakaarahia tētahi ture I mua I te wā pōti, hoi anō, kāre anō tētahi pakuaha kia kitea ake, kua tuku ia, kua heke iho ia I tāna tūranga I nāenei, kua tau tēnei kauenga nui ki runga kia Kitty Tapu Allen. Kāre ana kōrero I tēnei rā, I tēnei wā mo tēnei kaupapa, hoi anō, taku whakapai, koia, tērā, ka kōkirihia tēnei kaupapa, ki tōna otinga, nā ākuni pēr, te tikanga, ka puta ngā whakamārama mō tērā. E tūma mau. Tino Wycliffe atu I te whakanui ātara tēnā koe. A tēnā hei whakawhanui ngā kaupapa tōranga pū o te wā, ke whakawhiti atu tātou ki te kaiarahi takirua o te rōpū kākāriki kia Mārama, Davidson. A tēnā koe Mārama, tuatahi ake, kua ki te tātou I ngā waituhi e whakaiti ana I anana I a mahuta, ko e tahi ki runga I ngā pai papori e whakakeka ana I tana moko kauai. Mea ha tātou kia hau kotia I tēnei āhuatanga. Tuatahi me mihi kātika ki aia ki te māreikura ana naia mahuta mai tōna kaha ki te tū, ki te mau, moko kauai, huri noa I te ao, ki Aotearoa hoki, he tūkaha tēnā mō ngā wahine Māori katoa, mō tātou katoa, me ngā tikanga tūturu o ngā iwi takitaki o te ao. Tuarua, he mahi tēnei, he mahi whakatika tēnei mō ngā hoa tauewe, ngā Pākehā hoki, ki te kōhete ki ngā kaikiri huri noa I ngā whānau, ngā hapori o Aotearoa, me mihi rātou ki o rātou ānkara kaikiri e ānkara, ka ti tērā kōrero kaikiri e hoki ki te moi, ka ti tērā whakaro iti, he kūware, tō kōrero e ānkara, haere ki te moi e noho turi. Tērā te mahi o ngā hoa tauiwi, kāre mō te Māori ki te whakatika, I te kaikiri. Tuarua, kaua e huri tō o mātou tirohanga ki te kino anake. I tēnei wā, Mārama te kite, a tāhua te kite, te hunga Pākehā, te hunga tauiwi e aroha ana I a matariki. E huri rātou ki
ki te aroha o tēnei tikanga Māori, o te ao Māori i tēnei wā, e pirangi ana rātou ki te ako, e pāna ki tēnei ko matariki, me huri o tātou mahi o tātou tirohanga ki a rātou ngā tangata pai ki te awhi i te ao Māori. Ai, waiho e rā kaikiri ki te taha, me mihi atu ki ana nāia mahuta me tōna tukaha. E ohorere ana koe ki ngā huatanga e ara maine, me ohorere rānei tātou ki ngā huatanga e ara maine? Kau, kareo e te ohorere ki tēnā, mai te timatanga, mai te tainga mai o te Pākehā, te kaikiri kei wainganui a tātou. Engari he reanga hou e hara mai ana o ngā Pākehā, ngā tauiwi o te ao i taimai ki Aotearoa, he reanga hou, reanga pīrangi ana ki te ako i te reo Māori, ki te whakamana i te tino rangatiratanga o te tiriti o Waitangi hoki nō reira me mau ki tērā whakaro, nō reira e tiwi Māori me mau ki a rātou ngā hoa pai, ngā tauiwi Pākehā te honga pai ki te awhi ia mātou. Ko tātā koutou o te rōpū kākāriki, te pire oranga tamariki a te kāwanatanga. Hea hai? He kaha te mautohe ki tēnei pire i tēnei wā. Nō reira, me āta whakarongo ki ngā paruringa, ngā morehu, ngā rōpū Māori, e kohete ana ki te kāwanatanga i tēnei wā, e pāna ki tēnei pire. Mō ngā kākariki, me taihoa. Waiho ki te taha, tainua ki te mutunga i tērā o te Royal Commission Inquiry mō te Abuse and Care. Taiho ki te mutunga i tēnā, ka whakatikahia te pire, ka āta whakarongo ki ngā rongo ki te whakatika mō tēnei pire. Ko tērā te tino tono o ngā kākariki. Mārama Davidson, kai arahi takirua o ngā kākāriki tēnā koe. Kia ora, tēnā koutou. Kua whiua e Dave Letele tōna pōtai ki te ringi mō ngā kōwhiringa pōti arohe i tēnei tau. Kai te tua Letele mo te poari a hapori o Manurewa hei a o ke topa. Hei tāna, ko te whakatae tū ngā te kokenga tika nei mōna, e whānui ake ai tāna whātora atu ki tētahi o ngā hapori tino pōhara, rawa atu o te motu. I te ringi meke, tai atu ki te hapori. Hei tā Dave Letele, ko tai mai te wā. Get ready for change. It's coming. He wā tēnei ke whakarere kēhia te pūnaha. People like us, we're outside throwing rocks, at the house, at the system. Every now and then we get a win, we smash a window. But to really, make change, you have to be at the table. Ko Dave te toa o te tohu tangata hapori o te tau 2022. Nāna hoki I whakatūria te kaupapa o BBM. Hei āwhinai ngā tāngata ki te whakapakari tinana. Ko hono atu a Dave Letele ki te tīketi o te Manurewa Action Team. Ko te manako ia, ki te kāpui a te kākaho, e kore e whati. We're all a team of action. That's all we're about, and what we want to do is, instead of spending, millions of dollars on a cycleway, we want to invest that back to put food on the families of vulnerable communities, families. Me te aha ko Manurewa tētahi o ngā hapori tino tua kokarawa atu o te motu. Nō reira he nui rawa ngā wero kēmu I te aroaro. There's crime, there's homelessness, there's prostitution, there's, every social issue we're at the heart of it right here. But there's great people here. E ai kia Dave mā te kotahitanga a ngā rōpu a motu a hapori anō hoki e hua mai ai he ao hou mo ngā tāngata o Manurewa. All these community organisations need to work together, along with business and along with government. No one organisation can do it alone. Kia whakatautau mo te wā poto kai tua ke tonu, ko whakawhiwhia te Kaurungi Ōpango ki tētahi taiaha e Ngāti Rēhia, tōmua I te kēmu kia Airini whenua te rāmarama. Ka whai atu, kua rukuhia e te ao I te re tōtanga o ngā whakaritenga o te kapakiwi mo te whakamātautau mananui ki Tonga, he tuatahitanga tēnei kēmu ao I ngā tau e rua.
Tēnā koutou katoa. He whakangungu, he wānanga, he whakarite i te kapa Ōpango mo te whakamātautau ki Airini e kaina mai ana. He tauhau, he tautohito kua kōwhiria ki te kapa, e rapu ana i te rautaki pai mo ngā kēmu ki Airini, ka mutu, he harā i tuatu i tētahi rākau nātu matauenga, hei rākau arahi i a rātau. Taiaha i taiaha. Well, hard to put into words. How I feel. It's I've never experienced anything like that. It's hugely humbling, and just to be able to accept it on behalf of the team and the meaning behind it is hugely powerful. And for us to have a warm welcome like this and receive a beautiful Tonga like this at this time, just leading into the Irish series, is awesome for us. Te pau o te manako te ingoa kua tapa ki te taonga ni, nātu. Mena ka whakamārama hia tātou tēnā ingoa e kōrero ana mō a tātou moimoia, o tātou wawata, me mā tātou nei tūmanakoranga katoa, mō tō tātou tīma, i te wāka haere rate, te pakanga ki te ao. Nō rere he taonga e hiana mātou, mā rātou e arahi, mau ki tō rātou taha, hei whakakaha atu rātou, hei toa, hei toa. E takahia ana te kapa Ōpango te huarahi ki Waitangi, ki reira whakahara tautahi, ngā hautahi anō hoki. To come up here, mix and mingle in such a cool community, one that's passionate about rugby, and then get to experience a couple of things we talked about, the Waitangi grounds, maybe get out for a fish, and just mix with the local community will be awesome for bringing us together, and we believe it's the perfect preparation. Tino honore tēnei mō Ngāti Rēhia ki te whakatau atu tēnei tīma o New Tirini ki roto i a mātou o kerikeri. I whakapōwhiri i ngā mātou ki rātou mai ngā puhi whānui, ngā puhi nui tonu, kia hare mai ki roto i a mātou, i ngā rā kēmu i a tātou. Me tāku ki ake, he honore hoki tā rātou ki te tūtaki kia mātou o Ngāti Rēhia. Kawe ana ngā toa Crusaders i te wairua rika ki te wānanga hopu ni, a te kapa i tēnei wiki. He mea whakarite i a rātou mō Airini hei a hūrai me te whakahihiri i ngā pia whutiporo a pōpō kei ngā rohe. Going out into small rural communities, we went to Whakatane a couple of years ago, South Auckland last year, and now we're up here in the Naughty North. But we just find it's great to bring the 5 teams together in a more relaxed environment and sort of do everyday things. We mix in obviously plenty of hard work, but a good way to sort of break down the barriers and reconnect as one team once again. Mena ko tērā tarātou hia kia tai atu ki ngā taumata o te ōmangu o te ōpango nei. Hei kitenga ātinana e ēnei o rātou, ko rongo nei e rātou, ko kite nei e rātou. Nei ko tēnei te timatanga o tō rātou nei hikoe kia tai atu ki ēnā o ngā taumata. Kei reira te tino tikanga o tō tātou huihuinga i te rānei. Heoi ki ngā kōrero tukui ho te tupuna o Ngāti Rēhia tāhera, e kai whakau ia i te hohaurongo, kia haere te kapa Ōpango, i roto i te rongo mai. Tāmaki tiananga, Te Ao Mārama. Toko whānga wai tapu, kua whakaingoatia e te kaia kōrarau he kiwi e Ricky Henry, ki te kapa whakaeke mo te kēmu kia Tonga, hei a rāhoroi ki te pā oraro Tonga. Ko Amy Turner o te kapa Broncos, rāua ko Paige McGregor no te kapa Dragons, ngā pokapū tauhou, ka mutu mā Roxy Murdoch o te kapa Broncos, tētahi tūranga pouhere e whakakapi. Ko te tuawha o rātou ko Leishon Albert Jones no te kapa akarana, hei hoa mō Racine McGregor ki te tūranga topatahi. Ka hoki mai te riki a whenua ki Aotearoa. He tuatahitanga no te wā o te noho here i te tau 2020, te wā i tau maia i a kowhiori i te kau māiwa ki Aotearoa. E tako maha ngā tāngata no Aotearoa kei ahi tureiria e noho ana pēnei me Joseph Tāpine, he kore nōna i tāia te hoki mai ki te wā kāinga na ngā herenga o e rā wā. Nā ia kia tāmati tiananga ko te tuki ngā kiwainga i te kapa kiwi me mate maatonga hei ngā rā whakatāe tū mai nei he hokinga nui mai mo tēnei paumua o te kapa kiwi. Eri te ana Joseph Tāpine mo te pakanga ki te māpū whero o Tonga, hei a rā horoi. Yeah, I think we got the same. We got passion and physicality as well, especially for our middle. I think it's going to be a solid matchup. So,
You know, we're going to play for our family like they're going to play for their families. Kua roa ngā kēmu whenua ki te whenua e tāre wāna, e rua tau noa mai te wā I tau atua I te mate uruta ki Aotearoa nei. Yeah, COVID, it wasn't too bad for me. It was like flu, but I only had it for like a day or two and then I was all right. But that was about just after Christmas. Have I had COVID? Yeah, it was awesome. I was off training for a week. Most I had was just body ache and then, yeah. He mā rake te kite kua hoki hikaka maia hiku ki te wā kāinga nei. Tōmua I te kapa ki te nohotahi me te whānau. He tuatahitanga mai anō I te tau rua mano rua te kau. I know being a part of the squad was something, but I think just getting to put the jersey back on, yeah, I've been over the moon. It feels like I'm debuting again. He whātau ki muri nei te wā mutunga kuhuna ai e hiku te poraka kiwi. Ko kōwhiria e hiku ki te kapa whakaeke hei pau wāinga ki te kēmu ki a Tonga I te pā oraro Tonga. Tāmaki tiananga, Te Ao Mārama. Tēnā utonu mai taiho ake nei, ka ki te tatau ngā motu haketanga I te whakaaturanga tuatahi o te Kingi Raiona. Nau mai hoki mai. Kia tirohia e tātau ngā matapai huarere ki tō takiwa āpōpō. Ki kai tāia he rangi ko maru me he ua pea kā heke. Ki rotorua he rangi pai huarere, ngā motu he auangiangi e puhia noa tiana. Ki te whakanui ātara, he hauhunga kei tua whenua I teata, ki o tautahi ka rongo te kaha o te kōpeke I teata. Wai hōpai he rangi mokapuna ahakoa te tō mairangi ki te whenua I teata. Ko te mātāmua o ngā whakaaro ki ngā tamariki, koina te whakaputanga etahi o ngā kai whakaari I te whakarewatanga o te Lion King reo Māori I Nāpō. I taitai atu te maha o ngā mana nui o te ao Māori ki te kaupapa, mai ngā kai tōranga pū, ngā kai whakaari, tainoa atu ki te kingitanga. Ai te otinga o te kiriata he hūro te oro, I te pāororo ki ngā paki waitara o te whare. He hoki ngā mahara mō ngā pakeke. I maui a koe te korero. Ahakoa, koe he mahu ngā whai. Engari, ko ngā tamariki, te aronga nui. O rātau te ro, tautohu, huru, haunga. E hoa ko te mea, e me mahara nei tātou. Ko tō tāua whakatupuranga, he maharatanga ki tēnei mea ki a Lion King I tupu ake rā tāua. E harai te mea ko tēnei kiriata, he whakakoakoa I a tāua, I tā tāua whakareanga, he whakakoakoa kē I a tātou tamariki. Anei a Lion King reo Māori. Nā te kingi au I tou ei tautau. Nā reira ko koe. Tō rangatira. Te whakamāoritanga o te kiriata o rongonui no Disney. Ko etahi o ngā mātanga o te ao Māori I tautokohia ki te hāpai te kaupapa. Ko Quentin Hita rāua ko pānia papa etahi o te kāhui whakamāori. Ki te taha ki ngā waiata ko Rob Ruha me perewihongi etahi. Ko ngā kai whakaari kua torotoro ki ngā kaupapa maha. Nō reira I pē whea te whakaora I ngā kararehe rongonui nei ki te arero taketake. Ko te whakaaro, ko te mātāmo ngā whakaaro ko ngā tamariki. Ka uru atua hau ki roto ki te whare hopu oro. Ka kapi te kua, ka uru atua hau ki tēnei ao o te noho hei manu. I pērā hoki mō Piripitaila, nāna te reo a Mufasa, ko ia hoki te tangata I tuku I te reo mō Maui, mo te moana reo Māori. E hoa Mufasa, he māma kia hau te whakaratātu ki tēnā momo. He pāpā, he tuakana, he hoa rangatira, he kaiarahi, he nui te aroha, he kaitiaki. Nā reira, I māma taku ratātu, taku whakaputa I tōna reo Māori nei. Haunga noa Māui e hoa, he nui ona hianga, he nui ona momo, ona āhuatanga katoa kātahira, te mahi ua roa atu ki te ki te kiteake me pēhea e putai a Māori nei te reo o Māui. Ki te taha ki ngā kai whakamāori, he tāanga manawa te tūhono atu I ngā kararehe, ki ngā iwi me ngā mita reo rereke. Pa e tikana no tūhoia rafiki. Nā te mea, no hai, no roto mai o te nā herehere a rafiki, ana no roto mai anō a tūhoi I te nā herehere o te urewera. Ngā paki, e rere ana ngā paki anō he tāngata. No reira ko te whānau tēnā, e tuki ana ki te whānau,
ko te pūhaihai o te tua, o te teina ki te tuakana, era mea katoa e mohi ana te Māori ki e rāhuatanga. Nō reira, kaore e tawhiti ana. Me te hai pāpā nui o te whakamaori i ngā waiata rongo nui o te kiriata nei. Kupu anaia, kai kuhu tai huna, kei tuara he ari ki nui ke. Ka kite anō hoki i te kaha o te Māori ki te mahi tahi. No te mea, e hare te mea tau ki runga i woku pukohiwi anake, te whakamaori i ngā waiata, e rangi anei, taku hoa nei a perewi hongi, a hana mere raiha, whakaropu i a mātou ana, kia pai te tuari i tērā taumahatanga i runga i awa. Ai. Kua ea te taha kia Lion King, kua huri te aro i nāia nei ki te whakamaori i te kiriata rongonui o Frozen. He te gardener, Te Ao Mārama. Kāti koina tā te ao e pupuru ne, mo te whānuitanga wā mātou kaupapa, toro atu ki te taupanga te ao Māori, tiruhia hoki tā mātou whārangi pukamata. A tēnā hoa mā kia Māori ori, te noho.